yɛdɔm na sɛ si ɛda so tim kwamogya edi emu afurusane ɛyɛ adom bi ɛna abɔ adom so. Now let's start with the week with purpose. Let's start the week with purpose. What you speak, what you attract. Speak victory into your new day. Let's start the whole week with purpose. What you speak, you attract. Speak victory into your day. May your Monday be filled with ideas, energy, and divine protection. And I pay Nyankopon and count home. Now, together with my able team in Shaba Kojo Samibi, executive producer Kofi Taylor, DJ Fiba Mzigi B, DJ Marion, and the team in our channel pay ya DJ Mediono, ya de brewo. If you sabre ya kopim sano pay no krumbe bono, ya tunkunya so the ekoswo wo my Ghana. Then a friend in no, and you didn't some the bro, a DL 106.9, and I pay you them live on Facebook in Tunso Baswa. Wadama, no share link no. I'm a fufurubin so to me Jumedi be and then pay live on Facebook, live on YouTube Baswa. No share link no. I'm a fufurubin so to me I will be and pay. Kankata se Lumba in supernatural mineral water, always proud to be associated with the morning show. And I pay I'm also joining Jumedi live on Facebook. Madika Kachwada Ubaswa. No share link no. I'm of Furubin so to me, I will be an pay. But therefore, Minyaba would see me an pay. Yen she you home cry kakra. Yen tree home for. Ubaswa. No share link no. I'm of Furubin so to me, I will be an pay. Me papa would see me an pay. As some me person me know what you know. Miss Rosity and ye pa. Na what the bobra a bebwa. So will be na mantria bia. Don't think that is the end of that person. So will be and then nam hono mantria bi na nipa no ekobane ade a membusa nipa na bomfia. That is not the end of that person. Utumi hu obi pa. Say nipa ye de ne che say oh ware say nipa na ware no say nipa na ni ntu anamo a beka say ah da bi nipa we de mentumi ni ntu anamo unim wo bi ni mabrempo ahyase yo wo bi ani hono ma wonim wo brempo anasa katachie bi ahyase ene na wieye on the pay misro wo hu obi a ya fa nidie ni wo buo e de ma no. Don't look down on anyone. Obi any one man shebre ebone mo maso. Ebi ene na sa nipa no owo fam. Wo kira sa nipa no betuma be nipa kese pa. So don't look down on anyone. Ebi ene na your boss. Ene sa nipa no or your subordinates. Sa nipa no wo hwe wase. Misro. Menti ti sa nipa no. Don't look down on anyone. Say never was through honum and then nipa ne shawase for obuo ni de die ma no. Me mbusa nipa na bomfia. Men ka say nipa we di onyo bia. Ebere bi beba table de betumi atene. Ebere bi beba say nipa na wo bu na bomfia wo kyese say nipa no o fom no. Do no so betumi be nipa kese. Don't look down on anyone. That is not the end of that person. And then no. Every beba send nipa so. Boba nipa kese pa. Me mama awutie me. Woni obi na ye adwuma, woni mmofra bi na ye adwuma, ya fa buo ma wo. Kaona aya fabuo ni die ma driver wo ya adwuma ma wo obi ani hono ma ne hyebre ebone mo maso wo brempon bia no ma hyase no yenim wo katache bia hyase no yenim ti misra wada adapai so hu bia don't look down on that person. 19 minutes after 6 a.m. here. Good morning Accra, good morning Ghana. This is your breakfast show. Today this Anidaso Wɔhɔ Obia. You're from a Hitman, from a Brakwabna, Marching.
minutes after 6 a.m. here. It's still your breakfast show, Anidaso Wɔhɔ Obia. I was your brother, so you didn't go say. Now I'm already at 059340 6565 0534 050 199. Anidaso Wɔhɔ Obia. Hello, good morning. Hello, welcome. Good morning. Okay. Never did you feel about quite come with you when I'm the food theatre. No more did you for sunny woman. Bakoma, and I'm the Radasi. And they are with me. With around. That's it. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. Kofi mate saying. Yamia do more Brakom and Patron also. Yamia do mean so be who your pie and Yamia say. Then Yamiasi, and Ope, Medanga Miasi, Emma Brakom, now Unqua, one will Busia. Mr. Yamiasi, Emma DLFM, workers for Unqua, and you will Busia. Mr. Yamiasi, Emma, Mama Prestella, and then Colonel Busiano. Mr. Yamiasi, Emma, my grandmother, Madame Janet, Oforua, Nenkwa, Onine Busia. Mr. Yamiasi. Emma Ma Cassandra, Nenkwa, and in a busia, Miss Sadanga Miasi, Emma 49 Nana, Nenkwa, and in a busia, Hitman, we do this yawning a mingage. Yakopon Council, good morning. Good morning, Bema, not up what to say. Oh, Christian, not now, Mujan. Amen. Yen Yakopon say. Upon your cafe. Amen. 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 Don't have to work. Out there, my what is Mexico to come and will be behind. At your soon. One young company not from Monday pediatric and yeah. No foot to the balance. Yes. Sanka, your solena, you can carry a meal and I eat in your walk. You better be a monkey at the culture conclusion, and I give this one. Uncle Bob, you pass any movie every year, no movie assessment. The best say, Union, Yama, and Yapapa. May add the person with him and what comes from my center. This is two for the mechanic so. Now, some of them are but Kaya, you want, I'm doing people. You would be the fifth. May you be the many people my enemies. And a foot to another bum, as a don't think so. Then penny to get a woman answer. Out of the buy bit here, your book of source and you to my bear must see how many parts. Right. See the position of the month to my gate. One time I'm looking, and you push your foot in an hour, you don't know money with people now. As I don't think say. The base Christian as well. Amen. Amen. Good morning. What too bad? 059340 6565 0534 050 199. Good morning. Bravo, yes, sir. Me about your Frosty. Bravo, me about your good morning. Your Frosty. But your friend is Sakodia, make us a fit of my community 11. I don't pay any Yankopase. Bravo, and I pay. The Dassinin crash out there, my Yamin Shroud said there be a Shawma, no be Ibia my. It like also the Yamiasi, Emma Misofu Penny, Honorable Dr. Richard Jerome Dochi, Ahiagbede, with the Yamiasi Mama Bushia, with the Yamiasi Mama Yerene, with the Yamiasi Mazila. The Yamiasi Mamrikua 49 and the Yamiasi Mano. Asanti Zongum, the Yamiasi Mano. The Yamiasi Mawonso. DLFM, a College Association, Fonina, ZGB, Kwajo Sami B, any College Association, Fonina. Amen. Amen. Good morning. Hello, good morning. Good morning, Hitman. Auntie Magina, no pay what to say. I don't know you. You didn't Yankopase. Yamia don't be a boko. I won't so never a minimum of friend. Obia, Obia. I'm not paid, dear. Yet, a dama or Tiasifunia and Copoma. Why say so? I find you run out of room. And I joy is friend is above way, Sunny Jordan. And the Bobby be our own Srabensia. Yadana say, Wabambo, Yadana say, what a super. Yadana say, Kunimudi, a bringing our Dimayan. Or my 9 Pimobo. Ye die, ye sorry, and never sat to see a crying. Will be any hands for Eddie Atoneso. And from my year, who may Antoyan Tria or the Atayan Quadea, Naya Sida,
ɛna yɛde ma no meda Awurade ase ma me ma me nananom mabusua meda Awurade ase ma wo Hitman wabusua Samene na busua Kofi ne na busua DLFM abusua kɛseɛ meda Awurade ase ma mo nyinara mo de fi ne mo fi banya sumdue mo man Ghana Awurade ho yɛ mɔbɔ emu mɔfra mo youth emu mpanifo Awurade mo bibia ho ban fa ne nkomfa ne mra sumdue mo amen Auntie Maggie, good morning. Hello, welcome na po. Nyame adome ho yɛ pa yɛ fro sen. Na minti wana pay. More Ghanaian na abre school ya de ni ya school for sure on say Jumaya for sure so o mu nye Jumaya e ba na kasama ni sa so won so and then I see sada you want to down for your family na ya kan say ya dana see sada Amen me that say good morning Hitman as you say me pa cho me ho yɛ pa yɛ fro sen Moses ni odowonya yɛnda Nyankopɔn ase no parents get the radiati so am I adwada foforo that dia o ye na foforo ya brabo mu the next year that suti kwemu a yesi ati do ya da na si Ghana man nyina the radiati amen good morning Good morning, sir. me pa cho fro sen Fire on invitation. ana pa yɛnda Nyankopɔn ase Yeah, the Yamia say, Odian Uran out from out to way, could be Piara or Pio Coco Penani, Radim Cano, Fanon Co, no Fanum Lasum Dream, or yes, game, amen. 059340 6565 0534 050 199 and I'll pay you then Yanko Pansep. Also, I said that saying good morning. Hello. Good morning. Asante Zongo. Papa. Yene Yanko Pansep. Mo. Yedi ka asafu wo on kire osiem wai. Amen. On to osiem. Asafu wo wai bia mayen. Ya kwa ya saba. Asabu so. Asemi nana me mba me ni me yire so. Ama ma bedu ba bia mbepe manu aduane dia. Ana kwa dai. Oh. Hwehwe nyame sumunuo. Lawo. Yeni na ra ya be dani aja. Oda sani hwehwe nyame sumunuo. Ansa na lawo. Eya sumuni amanyi na ra be twamako. Amen. Asante Zongo. Johnny alive on Facebook for Basha link it up. Now for Benson to me, baby. 059340 6565. Hello, good morning. Hello, good morning, Black Up now. Abu man. Me patch me who you pay for saying. From San Mississippi, Legon. You are not paying any Yankopon say. You are not paying about Tampaya, me ask someone yon ma at the cheaper action and the payment pipe when so on Chamani so Bibia, so more walk with ma. Oma papa mutu ye Oma papa ni ye mekan na on tray shame on Chamani so Bibia so Medana so anadun. Amen. 059340 6565 0534 050 199. Yeah, then Yankopon say. Joshua, see you live on Facebook and I'll pay what's a good morning. I thank God. Piaga, so I thank God for being alive today. Good morning, Bra Kwabna. Kako Bonde. I'm the message about the pay. What the Yankopon say. Hello, good morning. Good morning, Bra Kwabna. Me patch no pay your frozen. And I find me didn't know to make a free few. Yen the Yankopon say. And then I find to me, I can't say for a day that was sick. I want a buying bonnet in the shop of pie and that was Sunday as in our cheerful frost. And I have fit and any papa be a the whom of run our senior Cynthia.
Nti me ne mebusia me ma me kunu. Na ya ka ne se asafurade. Yeda wasi o. Yeda wasi bebre e wo ban boninti. Amen. Amen. No sunny, but we jinkwa. 0593406565. It's a beautiful Monday morning on your radio. Anidaso Wɔhɔ Obia. Yede Nyankopɔn sɛ. Richard Meno message on pay was what the Nyankopɔn sɛ. I thank God for my life, my family. I'm Richard Meno. BBF virtually Sujala. Extra was on pay what the Nyankopɔn sɛ. This one, good morning, I thank God. From extra, oh, I'm gonna say. Then I saw I was what the Nyankopɔn say. I thank God for the gift of life. Amen and amen. Join me live on Facebook, live on YouTube. 0593406565. Good morning, thank you, Jesus. Amen and amen. Mefia the Fitama Community 10. I'll pay what the Nyankopɔn said. If you by the fresh Shaman Diamond City was what the Nyankopɔn said. I know the Fitama New Town. Say Radia yo, Radia ye. Yum near to her. Tin Cram Moja dear more for Sunny and at your mother Bodrima. Then Yankopɔn say good morning. Too bad. You ever find out call on for your friends? 0593406565 Good morning, thank you, Jesus. Auntie Mary. I did the message about pay what the Nyankopɔn said. Jonathan was what the Nyankopɔn said. Thank you, Jesus. Amen and amen. Johnny live on Facebook and now they'll comment at her. Afia Jibra. I think I need now. What is shell link? No shell link. No. Now for Fufuru being soon to me here. Sarah Pamford also remain ever grateful to the Most High for his guidance and faithfulness unto me and my family. And I thank the God for your life back. Good morning and have a blessed day. I'm Sarah Pamford, the Jumo Bank of Ghana. 5 minutes after 6 a.m. here. Ahani dia seda besie. Radi wonte na seda. Wani akoma swadi nyina fama ye. Ebra ye free free ye kwa adwuma yi.
Once you are called your taban shop, one fire and call. You banna be a drufra some dreamer. Like I said, Papa, you was said. Come up, oh yes. We are joining live on Facebook and open come up Honum. Coming up next, major stories making headlines in the National Daily. Go work ratano and Moboswana and pay. Min Shaba could just maybe better say. Na fi yedin semni na edia brewo DL 106.9.
106.9, 45 minutes after 6 a.m. here. Beautiful song coming from Stella Abasio, aka Stella Dugan. Rintonko. Phobia never do one birthday, your mama. Happy birthday. Happy birthday and come on, me no for your PI. It's your birthday today. Frederick Safwell, your birthday. Happy birthday and confirm. Miriam Sewabwa, been your birthday. Happy birthday and confirm. I was born to happy birthday going out to you. Happy birthday and confirm. From Nana Pokua. I know birthday, happy birthday and confirm. Sylvia, I'm a happy birthday and confirm. Yes, yeah, happy a kubi. I know birthday. Happy birthday and come on, Roberts from Point. It's your birthday today. I'm sure we be out with the bed than that. Razzle other top stories, major stories, making headlines in the national dailies. Kuwakratano was one a brasso. Was here, dear, your Shraba Quadusa may be the one. I would decide. I'll pay what's not said. Johnny live on Facebook, will share link on more for food being soon to me, be on a pay. My man, your man is that in Shraba Quadusa may be. Mosia dear, you're the one. I would decay. I was here where you know. Quadratina see out of pay. Me when I feel me mano aquaba. But they can catch all the that. Send a year juada. Bubos with the dead tosson som. Do soon one fimpim, you know. Any edu no anymore. Ragadio matching. Major so record. And I'm Udin my money you cry. You can take it once again. Okay, so I should take it once again. Yeah, sure. Yes, repetition is for emphasis. So let me lay good emphasis on your name. What's the idea you in Shraba Quadro Samibia Woodikain? Sure. Nana Akra Mache. Major so me offers. You na medesha no pay what promote to say. Oh, Yamiadom or the Enquires Hodena Che. Bibia come. And none of us met to Wonka. Now would this software fire says here the Yamiadom. What do you see Sweden? Because you didn't crank. Now, question I about here. Oh, what's that now? Members in your activity say you're better for there for now. But I think say going forward, you know, your bedroom. So membership no do one best. Oh, see the membership on the bit. Nipa best. Mo party say your friends say premier near boom. A boom pa. And to the one members no best say. Oh, members in the asset I'm talking to you in the black or be able to bear 1,000. Who bear 1,000 members? Oh, your doors and your brokra. Wow. Your brokra. Your members pa. I see. Your members ankasa. I can't crave you crew as Serbian who be 20 members as an A. Yes, we have the men. Your members and a pa. Oh, dear church, you know. Oh, dear church, your members. Your members. I mean, I do my question there, be my baby Sramo. Your bomb pie. Meba. I mean, I do my question there, be my baby Sramo. And so we'll be looking forward to say. And then I meet pa. And then come on, I'm with you, no name Muham. The Muham pa, Namiti. No crest. Amen. Pempi now, a movie nom, dear Christopher, and so rock of a hawk a crabby bape, not a chilling. Not your pow. Your man, who point a kid to be not the one I can see my and a bassa. A young summoner, net to Seneca. Right. I want to mean dear Danqua, a dear Unibaus, and a dear. Won't pay a Yanisa. Yanisa, bravo. Dear Daba, what dear you know so bad. Now watch it. And the church say when you are better, say, will you be? Now we are barn out here, what they are.
na bra ko na de dem kwa na obeta fredi ase hu aha enya ni sa right enya ni sa kra yo alaba kwadwo na me ne atiefo ye hye hu kran sure and I felt to say yes senses asem we subiem okay don't look down on anyone medofo kwadwo se wo hu se obi ne na mantwa bia it doesn't mean say nipa no na wie ye no that is not the end of that person wo se obi ne nam hono ma membu sa nipa na bomfia yeah untumi ehu obi enkasa sa nipa we die woni obia utumi hu obi wo ba pa ye de sa wo ba yi che wo se ware na because there be me ware no ware sa be me ya because obi ma we die me fa ne nye hwe obi ni mo brempon ni wo katachie bi ahyebere wo obi ani ho no mo ni mo brempon ni wo katachie bi a ahyase ene na wieye don't look down on anyone we are master na wutie me apprentice a woni won ye adwuma na afọ buo ene nidie fama wo mo the fact is woni won ye adwuma no enkyere se wonye obia car owner wato car driver ede ye adwuma wadama anopai ayafo buo ni nidie se fama driver wo ye adwuma no maame a wo ye aduane a woni nipa na ye aduane ton no wona wo boa ma ye aduane afọ buo ni nidie fama wo mo mentu obi ajeje mu obi ani mo brempo ahyase ebia nipa na wo fom ene no wo kyena sa nipa ne ba be peja ayo brempo ya katachie bia sa nipa na nkɔ wo mowa ebe din tebisrew me sada me say man apai and that's so mo bia dwumadie so and ye catch you say don't look down on anyone kwayo when in command apai na ye bo back of Ramenase ye kwanya de ama me na yencha ne tifo ni nyina na yankopon waye bi evidence ma do aye du anopa yete e wo DLFM so no dodo na anya ho akwanya nkomope na so akwanya se no back of no manya and the chero sanya migusu eye bi e ma DLFM tifo and ohwa brabo na ye bosisi na edumri bi anipa pi na aya na yemfa ni di no ubo emma nipa bi ye nipa mu ayipemu ye hwehwe ni mu kwesibo ni beka ne se partiality ya kyerɛ ɔdɔ kyerɛ nipaku bi ne ebinum aka de yɛmfa ubu eni ani de emfa ma wɔn but wiase na yɛ hɔ no mo no ensem pin wo wiase ba kwabra me no mienu ko be ye ne wo hu se wo nhyiraba eti radio so ekwa eba o mi hu se bra kwabra DJ Hitman o ye morning show host Edman DLFM 106.9 yenim be ablabon de wo yenim no minum yenu hu sisi de ne de yenim but de wo yenim ba no yenim de nyame nkuto no onim sana brabote se ewu obi na nipa ne ya motofo na usu a okwa a wo ba no obi anim se de abofra no beye enti wo ko no wodanwem esa anwe buru na furu so a udware no wie na ode ne ho akoto anwem ne ye bo no ne edi natem but be wie akire no ne ebia beye mampani ebia beye osowafo ebia beye mahibedwane and it tells you so obi ne ho a wonim abrempon ahyase and yemu bi na yesa manne nipa bia ne aka ne ko na eba enam ekwan bia de ne fa so ne ntie ne yehu na yentumi hwe nanim bio ebia na nka nipa ne behia ne moa na so ebia na emra na woda fom ema na obu na animtia hu so onye obi enti ne make say wagina na naso se bemma mu a oyo defo pa na wo fede mpo se obetumi akọ ne nchen enam kwan bia de ne fa so emra na wo gina wona so nti enti se de brabon de tie no de wo yanim obi anim de wo ya chi de yadi kan hu dada but baby aye ko sisi ni ba ko bro bi anya nuru honom ti wonnim de wo ho ankasa ko ma memfa wenye mfato ho radio presenter kase bi pa Ghana ha ebra ye shase ye pese ye radio adwuma bi ye ko ne nchen a ya ko na office no wo ka kire receptionist wo say o mun kan kire say mini ho o hu si ye ba so otumi hu o cameras nim ye se na mo pa kwanya ye pa kwanya adwuma ni bi but ye ba no aka kire so ka kire mo say mini ho ka kire say mini ho no wa fa ha now it got to a point in time ye she DLFM ase sa nipa kro na ye hyase no one ma yakonya no the person called me and told me say munya na ka konya wo hono ma ko so oba no so ba be ye adwuma yi bi and me gina phone so sa na me say hey if you as won kodwo
Obia ni mo brempo ahyase yo sa ne tie ebra sa nipa no mempese mebo ne din de wo gina so pa Ghana hanom ba bia wo bi ate ne nka ene e pe opportunity no ye kɔ ne nkyɛn a amfa ma no wafa no wafa one man sa platform no ene sa nipa no onu nyae mpo a na ka won so wo ma na konya mo no so aba be ye adwuma yi bi isi ntina meka no enne na kwanya na yemu bia nya wo obi de kwanya dada ni mu no eso se na wode ani mpempi na and ade ba ko ya na eye sikitu abrabo ma dodo na nhye de hunu ni se ye kwa ye be no eni papi obakọ na ebia na baby owo na ebia hotel reception ana se nipa no na esiesie adwumaku num ebia obakọ na oprapra siesie ho no wonnim de wo nanim asat na I'm talking to you wonnim da entina de bia obenya akwanya no hwɛ sɛ woni nipa nyina betena yie eni nipa nyina sana baba na ka no o se eni nipa nyina ntena yie ya kwa ye be no bedi ka aka ya chi ya hu yenim de wo ya chi nyina dada bet kwa ye de ani akyere so aye kwe no bra korbla yenim se boka kodu asumdwe mu minimo bia o hya brabo na se yi paade u baby no bra korbla ne wato nsem 10 tan a odagatem enso ye bu obi abonfe a obi hyensa no mase ahyase ne wasesa wadi sofo obi si hyabrabo ase papa na no ho ofe bone bra ye but wene niam nyina je nsem enti no emra wonnim de wo wani mu no hwe hu ni se obi a be come contact with nipa bi ane ne be hia no bobo ho moden se umuna abonfe a buni se onu so ye nipa ebi enne akwanya na wanya ebi akakra be hwe wata so nnenti obi hu akire ne nne bako bne bi enne sa nipa na da chi bi onu ma be ye waje nkwa kwajo wo hwe obi aye sa nipa ne yie en ye obi aye yensa no question to titiru ema no titiru ni ema ema pi ehye manema bi a na kombe bo wo mo da ache but you got a point they realize say nipa ni new bia eswene wanu no ho to the extent say say eh ade mistake na ma yen na be ma ne nam fom nipa bo ehye na echale watebi enti wanfo obo na ni di ama no wampa nipa wo da ache okopa aben wa ha ne aben wa ha na giegu emma obi oni da ache ne ono na future ni kita na akwo nyanya aben wa ha na giegu na ka wo so hu pa enti e besre emma no bebire na taye sa de no kwajo ba unim one thing is on say wo your banner no pe wutie ya ayafu obo ni nidie emma won sirnum unkumafo anu so hu hia pa ayafu obo eni nidie fama won eto de din a unkumafo ni won sirnum no nkwasem ono obeka bi ama wo nti no wase unkumafo mentu na jeje mu for obo de nidie se fama won na ya dia ehu hia papa 6 more minutes to hit up all the hour 7 major stories making headlines in the national dailies. From the Daily Graphic to the Daily Searchlight Chronicle, Nina of Yaha, in Shraba Quadusa, maybe at Nasem. Quadu Ubrin, you gonna foot you. Right, Brako Bramena say any Aquenya would de a mammy and Infa Quenya Wiso, and Fanchia, and family for Mutia, if free a teaching bench, Nankasan Coupon, Unshra or Munia and paying. Na ensema hodon de nyina ba montene so de aduro ye ba betutu nasrani abasa na ya manetifo na hu ensema hodo a ekoso o my gan ma ko akratai e de ho amanebo e de abam na yemfa ncha kese ma DJ Ghanaman obutum e wo Bwetri station hon ma no pay no utien live e wo DLFM anese so agba biem fidie ni ma adesho mo Bwetri station hon mo nyina etien enti yanka senyakopon won hira ne pa na no pay so adwumaden a wobo e de etai DLFM chilankopon won hira no no anya ne kese pa na anope ne nsem ne de doso na yenhye ku akata mbo so na se na yama ne tifo no hu de ekoso o my gan man anope no yenhye ase enfremfi the delegate ku akata no the delegate ku akata na de nsem ne manope pa
na obono hom na ne say news behind the news na anope the Ghana man penny John Dramani Mahama edian di kan wa ha sei na wochiri ma meke sei no Ghana for beka ya na o man Ghana ye wo ewremishen asa wiemhye no na o man penny bia ba odidi dwuma ene otu kwan akwama no ne ekodi dwumadie bia eye o man Ghana di mu a sa wiemhye no man penny e de kwa ye frɛ ne sei presidential jet na meke sei no ekodu ba bi na ehwa atochema akrenti na o man Ghana yentimi emfa ne dwuma bi wene obehu a na yakwa kokuru atena obidie mu ene katwhwi die no man ya bosa enam yemuhyen ene o man pani akwantu ahodo nti no Ghana man pani John Dramani Mahama bai no se dabi se de yemuhyen na ye no ene ka ebo man kwade nti no baba no homoden se ye ne aye de no obetuma siesie se be ya eka hodo o man Ghana aman pani fo tukwa ye bogu kwa ma o man boka no eso betimi ate ntimi kese de ade Ghana man pani chirima yemuhyen no wanom aye wie dia bafia eka baaye no eye 1.2 billion US dollars 1.2 billion trapable US dollars a enyeske kuma kram a wo man yatam ede akosisi yen wie mushanya o mampani editu kwan mekire 2 presidential jet a yakwakusisi bibia ye kama ede ama o man na sanso na Supreme Court ede nsama ba echirimu na asase ho mansotwe bi ekoso ewo chado na ni nyina ne se na Anas Aremeyaw Anas ene owura bi ne na esi akan wa asase no amekese de court etumi overturn eye disputed chado land no sese amekese de Anas Aremeyaw kwa me na Anas wa prepare din okokra sese amekese de unanimous decision judge form akomakonum tena asem ne so no o madi ni nyina de ama Anas on ekro no echiridin na bra kobna katafe to simienu e the delegates anopay so den samnam na ochirima se wunim Steven Amwa aka eye sticker papai na nsen asense mi ne na member o trend pam waje ne ho me na nsen pam na ko akata na nim ha na ne phone de ha dem sei na microphone is nanim ena ochirima I dated Abigail 7 years ago but I'm not the father of her child. Hey. Sticker, Chris A. Yes. International betudja say aka no penipa no kwakọ premashi beja kunwa aban ba ye o mani dibra na obo adwuma esomo man Ghana. Samuel Aboaje a ofiri oboase betudja na hokafo ne nete ne din edi Abigail. Na akwaje ntra ha ne nsempi o mayi mu a Ghana fo beka ya ewiemhyen yakwenye nkwenhye na wotwe na nsenya mu a enipa maako musomo man enwatwe efiri mu no na openia ni dende Samuel Aboaje eka ho bi na owu ye na kire no na busuafo eden krata ba bonten ekire mu a na ne ho kafo ne nete a ni dende Abigail one na wo abofra keto am na mu kire mu a emra na Samuel Aboaje etiase no oye na adwen se abofra one Abigail na ba asase we su no ahwehwe mahunu se nya ne ba enti obetumi abɔ no homaden akwakoye DNA test na wahwehwe hunu sɛ ye ne bampa anasa nya ne befi so susu sɛ asantemantem mehwe bedwani bi ena ne saa ne hokafo no Abigail no ɛwo saa abɔfra nti abɔfra ne de onse ne ba kumpo na wɔhwɛ nanim okura nya ne ba wɔhwɛ mmra hodo ne di ahyemu ne bra abɔfra ne de ba ye ne de anyinsen ne ba ne de nyame anim dokuru ne nya ne ba kra ko ba akoye DNA test na no ɛna fofia ntoata na wadwade aboamo a Samuel Aboaje ekofirimu ya ewo puni crash na non na busuafo okirimu se sa DNA test anka omode hye Samuel Aboaje beye no ombegina ma ya ama no na omaka kire bi gempo se nka omfa abofra na mra na nka wonom enhye ase na omunye DNA test na omukirimu abigesi de bi hine ne ha omfa abofra ne man ne emfa mba kine fi se omode hye na nka se wewu na sabe ne sample no wo hye omde kwakoye san hwehwemu nto no ompene na no ena obi apagya ne nsa opani pa omunyina do omsa hwe no eye Steven Amwa aka sticker na mu kiremu apapa yanka saba bonten abaka se kirem se yes Abigail ne de so wakase one ne nada na oboa one na ye bi pen na mom eye mfinhia maako enson wachi kura over 7 years na one ne date ya one ne ye bia gigi ti ogbania ba se ye de e kire din one ne hweye endi
enam so ne twem pona na so ne tena miri bi atwem and na oye ne dofo once upon a time. Yes, once upon a time no na tena no kre pempen wesi ne pen no kre o se won kan kire Ghana for sa bigi one ne nya hweda ene de nya no kre na momu no e ma ne tena ye no na onimnyamfo Samuel Aboje wewu no na nya ne ho hwe no ti one ne date jaye kra so ne ba betena. But when we say video be trending online and the video ne ye ebra na lady no ene ne kunu e ware no hwa sa no bostika esa when lady nessa when the relationship I want to be say bia na dada na makotwa aba say o man de onim say asema ye tie bra kobra ye kwa ye bayin sa asamba me no mienu ana wo de me fa me ho nya example asamba me ho na me video si bia wa bontin bia bepie da validate na wo ya we sa no man ye tim ye woni pa hodo mbetuma ye background research akoyi asema waka na over 30 years apie enti for now no ye ntimi hu se sa video na nam montene so e bia ye animanimu anasa dada nti to na besini trudo so no ankasa besen ni ti se one na date pen no mo be 7 years ago no mpenifo be hwehwem nti se omoma kwa na die ne test ne bam na sanya ne de se kire din nti we su Ghana fo mfa nya futu plebe na tumi wade obe wale be wie no na onenam ne mprada da echi mpempi menam ema hodo e date menama na de bia one ne mprada da no ende ekọ na eba be ma bi su kura fo ba one ne tena ne na so ne mprada da no ne die ahuri wouldn't say wo be bia store ne mprada da number wo phone so sweet x ne say dada ede ne mprada da na ode sweet x sabe nsemu hu na nti se yo enye nti aya mo hwe ne yi pa so no obi jaya wo ne mumpa prechire mumpa prechire kura na nipa na wafa na foforo no I mean woni ne move on sana brabo ne tie so wo yesa hu sa say nipa bra na wo bo no Bible ne say wo kan James a oka o se o de so obi a onam poso kodo onam poso mframa bo no ohun so wonko aku ana so wonko apam ohun so wonko benkuma na wonko nifa nti eba so abra bo na nkasa no wo kwakora wo hunu kwan mu right aha nti hwe ni yi yo enti abige no ye nim ono an nim se yakola ne ye hona bo samona bo ageba ana se senior man na ono abekre save na mo aba o manka se no bonim save na mo ade wa kire ne dim mfie nso de nse mu wa o hwe senior man be wa no kan se mfie nso abafra na say abafra no gusa rakobra gusa young or very young kra gusa na minim asa tena no mindim bra samara bo agede wale no enti ye hu bra ode wale na mfie dodo ono ne tran na enya na de a ye be hu ebi ono ne wale ye ncheye so ncheye de a na ye senior man wa prepare chiri din ebusu ni nya abotre betumi kura ba say ebia na ye ono ane ba nti ebusu ni nya abotre ntusu engu ge no so animu ase ebia na ye ne ba asemba munya abotre yantuaso na MP for make so matumi market 20 years of fueling Ghana enti make say aso ehwe manga na yemfa ngo so National Petroleum Authority for tirim so mwadi mfinhia no pole aduonu o ma prepare chiri kram ama Ghana men yemfa ngo dia bobra pa bibie konkan pa de mo men na katafata so miensa ena oba amane wo the delegates ko akatele no say o manga no soafo no ena hwe yensi kasem so no kura yenso no soafo a sisi yi wogina mu edema ya ho ba monsem so soafo no wokire mu Ato Forsten Hot for granting 10 million tax waiver to Indian firm awarded tax contract. Intimike said the muchire mam. Oswafo o hwe o manga na sika sem so atumi ama India company bi. Eto wayi eto afinitire so eto wayi afinitire so ye 10 million US. Enye sika kuma. Wa hwe ni say hwu e de free sa company ni tire so a tax waiver no just ontua sa ato no. No bi say na yani sana na Ghana nyuma hodo no so aya moye sama wo mo anase makoje sika bia gumbotom na mo be chedi ana masha da yes ade ama company ma gisika no kuntu na se dia wasama han mu ana eno so ya asama nsempi akwa kreta dia ba akwageta eno so wonsensem ede aba anopen na akane omampeni ebe de kira wanya ne ba bi ko na ogina mu ede ma akane MPP amamu emla omampeni dada John ejekum kufo ebe so mese Ghana man pani mfimpim eye de onu baako no mfimpim baako ha 2001 ekopim mfimpim mienu eno wo 2008 o mu kire mu pani Paul no ene ne bo adwumaden pa ne den eden Eliu Mahama mikesi wanya ne ba bi koda dada na anana me midai ena MPP amanyukui ekokwohye na mnyampi chense po abo adwumaden yi pa nti edu amanfo so a na yakaya ya numti mozi papa na obesumo men sompa ne bode bo konka ne yipa mekese no wonom akwakwahye na mnyam fefefa akura katai ede ne mfoni ede ababeto mountain so
na yanko ya nim yanko pie mu ewo daily graphic okunini daily graphic wakrata no den sam nam na ochirema use budget as transformative tool. Speaker charges parliament. Use budget as transformative tool. Speaker Bavin charges parliament. Itimike say o my Ghana mashibadwom achame hene edensem atodwe chirim sem. O my Ghana yakwa homabosika yakwa kodi ne wo mfempem yino ne aduno ensia emu no. Osre mashibadwafo ni nyina say obi amọ no homoden say obetumi aye na afam diem. Na yakwa homabosika omode aba no betumi atena so bubu ho kama. Na aboa na omafa akwa homabosika ye ba bedi ne mfempem yino ne aduno ensia mu no. Yade asesa oman Ghana hyebre na mpuntuo ne yidie yetimi aba na oman ye nyina yetimi akoye nimum ewo mpuntuo kwansa kwa kraten ede ho sensem ede aba ene anopai na yentu fane enkopie man ewo daily guide kwa krata no daily guide kwa krata no ede bi ede aba na ochirima MPP party no katafata so mienso no muchirim se external branches fight proxy band enti MPP omo external branches ne dwapa say omo aba beto na proxy den proxy no omo mpene emane nye adwuma na omo ntubi nsensem pi na omo dwapa say proxy band ne de omo ne mpenifo nye adwuma omo ne omo nye adwuma kra omo dwa omo kokoa pipe no nsensem de aba na 2 jet 4 helicopters purchase cover up minority 2 jets 4 helicopters purchase ena minority ni chirim say ye cover up na ben ye na domkuma ni chirim say wo hwe presidential jet a Ghana mampenin akofa ba omema wasiesie asiesie kama pran ena bio wo hwe eye wiemhyen kuma nya sojafo ne ade didi dwuman helicopters nso makoma nan na ben akoto no mu chirim say sika bi ena mpanufo adie ena ompeso omo yesa ekoto saa wiemhyen na ade didi siesie na omo de kata so sebe ya omo adapa ema abonten endi saa wiemhyen ahodo mienu a eye omampanin de odi betu kwan ene eye wiemhyen kuma ye nuanum asrafo de dwuma mekire helicopters makoma nan no enya hwio ni nyina ne se aban ba yi wadi sika bi ensenko wodi na momu no opeso okota sika wadi ni so nti no wahye dam akwakofa saa presidential jet na kwesiesi de abasi o memha nti Ghana fo mo ninje mama ninje se honhom abra mo ho ase na momu no pa mo bone wadi musika pa na wahye dam saa ne manema na nti mo hwe ni na ban ba oba ye no nitirim nye fine bone wo nitirim pa ene yedum kuma no enum sem enie na illegal mining hotspots raided drugs and dynamite seeds indicate feto sunse no muchirim sem abejoku a Ghana mampani John Dramani Mahama Baya watia wanum eboa sebeya galamse ya age o man Ghana yensu aboso ya tena ye na afi yensa ase ne yakwa nyina aboso no wanum bitimi apam nipa bonfo age yensa ase ne japade ama yenti no omakwa kopiem ewo mayim bia ba kwa ehonso mokoye no nyasem kuma ene galamse ekwajet ha koso den ya honum ponka mu tu galamse nkwenponka hadwen enubone na afi nso dynamite indura hodo a yede to bo ho epa ebo mu duma yawo epa pa bo ni bi no di hu dwa ho no mu nyina empenifo atumi akwaje ni nyina boso akopam wo mu a wo mache wo makwaje na memra etimi no madi a katafeto so ensia ewo daily guide kwa kata no de ho amane bo e de aba montene so ene anopai yentu fani yankuanim na yempiem ewo the Ghanaian Times kwa kata no so de bi na manopai na ochirema we will ensure scamless recruitment process, Interior Minister assures. Into a swap for non-offshore manga na manwen semso. Muntaka Mubarak, akase chirimse. Katafeta so dumye no, ewo the Ghanaian Times kwa kata no. Wanosobon home na say, the most authoritative newspaper and uchirima. Or swap for share or manga na manwen semso chirima. Ghana ande share mokwado. Some person mokofa mankrata na mokɔhwɛ ho a na agya Nyankopɔn yɛ atoma ahobambu ahodo ahobambu kwa ahodo manga nam mokɔkɔsom ɔman wɔ mu no sɛ yɛ Ghana Immigration Service, Police Service, Ghana Armed Forces, Navy ni nyinaa no ɛne Ghana National Fire Service nkrata nda hɔ nom wɔn bɛhwɛ abɔban agyeban sɛ bɛyɛ Obia ntumi mfa kuntuna ase
emu Obia emfa so enti Ghana fo amokondo se mekọ akọsom awa hobongo ehuma boku no mu no munya abotre bọkọ empenifo ne jepa gu akwan ma we Obia ntumi na da Obia nya ne frakadam da scam ebi nkoso enti munya abotre bia beto din a ne fo ni da ha no ma okite microphone na no pe obum e kan sem de ediku Ghana fo asem na Dr. Amin Adam eya kane oswafo no hwe omanga ne sikasem so ade nsema to dwe chirim se omanga na nanwe oswafo hwe sikasem so ye wade nsema de koto dwa ade fa mfim pimie ne dunu nsia akwa homabo sika ne ho ne chirim a budget full of cosmetic and afin so air rhetorics manuality no madwa pa mu chirim a sa budget ode baaye no enya de papa bia na wabeka no ho no eye sebe hwede sam no de betu dwa no nwura nkwan otirim aban yi baaye no wo mu ni sika na eso mbo modern ya release na mode kona omtoto ne ma de kwa adwuma hodo na adwumayefo mmre tototo cars de ma adwumayefo de yi adwuma wo be ko ba bi na washroom posabe tiwdo keke bi ne ho nti aba na atena sika so otirim a yensi di na ene ya kasa enya hoden no aba na bo yedwirim papa efiri se sidi no senka aba ni sika ne de enka ese sidi ni tumi ko be 8 cities ana 7 cities na chesenya hoden tumi kutia $1 ne pa na mom no abane ni sika ni nyina chi no sidi na kasa hoden ne kranche dan ko papa bia na nsen kitua bi pe na akwa enko papa bia sa na abane baaye no sika na wonnie ni nyina chi ne still Ghana nkoyi nti we kire sa abane sha ase so de sika ebobere wo mayi mu a Ghana economy no ya so be ya shitu nti yen kan kire Ghana fo wo hwe sa akwamabo sika emfempim ye ne do nsia mpanifo de batu dwa no wo kire ma Ghana ye momode yamfa yensangu yiti na yensu mfise nya de beboa yen eto ahudo bi de begu so ne nyasem kumanti yenda ne yenwen hu ye fisa ban na da akwan so na odo man yesi so yenhwe ne yi am 2026 ekọ ne yaso be ye shipa wo mayi ma ehun sensem skura kratain de aba montene so na yentu fa enfree the Ghanaian Times skura kratain mu na yenkopie mu ewo the Chronicle skura kratain no de binam no kire ma ato you fail to account for 66 million Ghana cedis doled out to NDC. Osahin Afenyo Markin tells Finance Minister in Parliament. Enti onumunyamfo Osahin Afenyo Kwamena Afenyo Markin ene echirema. Ato ayewadi bio. Mami na benyi na ato aye nyina ye finfin mantem. Katafato so mienu ene miensa. Ene Osahin atutu kententoma de agunu komu a ogina mahye badwam. Na ni fata no ho aye fepam. No echirema eyi atoba forsen ayo soafo no hwe mangana yisikasem ena afisu mpempe ne giremu so soafo hwe mangana ho ya ho bambo ensemu oda no kirema sikabo 66 million Ghana cedis papa ye ntumi ankyerechiremu adeport ya MPP amayokodi aya sika we nso mabom setu ya ato wantumi amunku ntan fa sa sika yi ho na wira ho pa sa ade ato forsen aye no eye ne ya pam so munyina no mufrifimfiri mantem nanso ne nua kuma yaguna nimu asepa ye ne yaba papa enti adwuma ko enyan mo ma hye bedwani atoba forsen Alexander Efenyo Mark ne futu ma hye bedwani chirim se 66 million bantumi ankyerechirimu yi wakofa kuntuna se koyi sikawe echire din ene ho sensem no na sanso na osabema Dr. Owusu Beyaman sitting in state papa ya dwa wadwa pam papa ochiremu a Ghana's corruption fight is abysmal. Aye mo so hene na mo so hene kirem say Ghana proye ne kankan ya adwen se yetu ase ne de nyame anum dukure ni ahwaka ne nyew enye ba kumpo wo hwe o man Ghana pa kwan paso ye faso ne yetu proye ne kankan ase na otumo se lakada sekal saa na ekoso kokwasa na so man yanhwe ne ye be ye den de amaye pa ye hu boto no mfa kra mfa nhim ifri say wo hwe osua kase ye sua sink bitumi akon ye tugalam eye pro ne kankan ase na enye ye modern so ni nti weyi eje ohene papa de ma de hya won mo so yedin ede osabarema Dr. Owusu Beyaman wadwa pa se pro ne kankan mpinifo nyomadwen so mbetu ase ne tu ase chena te yehwe ni ye na nya de bebo o man yenko piem ewo the informal kwa county edi bia nam na obon homla ne pam yenko hwe nam na osan home or said nothing but the truth and the pay obon homla ne wuchire mi say
Katafa toso nine. Mahama warns against exploitation of Hajj pilgrims. Mahama warns against exploitation of Hajj pilgrims. Inti Ghana Bampeni John Dramani Maman Obama ne say osre. Yene na ahodo a mbetu kwan e do man de akire mo Mecca. Akwabode akosom no osre o mate Hajj board. Mohwe no bi afa kuntuna se anada obi enyi ne sika ni. Ena mebo ade wako na wafa kuntuna se na wakogye ne sika ni wadi se to enye munyai. Okire mu a sika ese mo jere mo de hu ni se enam na kwan mu. Mu obi mfa so. Mo nada obi ne nkwa dance mo de na akọ Hajj enye kora nti osere mo ada. Mo ma hyehye panya adwuma na mo a wo man. Ente sa na wo kyew na wadi nsem hu na Ghana ha be yo sepo so. Wonya da breda. Eno ye nsem a Ghana mampani John Dramani Hamade Kokobo edi ama eye mpanifo mo hwe Hajj esom ne o mo hyehye yeso no ho nsem no. Na Bawumia promises to transform Ghana with big ideas. Enti akane oman Ghana mampani ebede Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kata feto so num no wokire mi sem. Susumpo wo ma Ghana no eso pa. Ti wasre MPP akunwa na abai monto aba na fama no oba nso Ghana fo monyini ntum. Na owadwene kese de bebo ma Ghana yakoyenim. Ti monhwa no so pa na monyini ntum no oba Ghana ya hyebere bese sam yakoyenim ewo mpuntu ekwanso. Na Adum Ochre frees from OSP over Johnson Street. Intimika said de in Johnson na openipa ne den ede kisi ejabende to. Adum Ochre so no akwaje ta entumi anya adwuma entumi antentama mekese de. Okwaduro mirikatrom Adum Ochre wapra prechire din intasa ode ball no ne so ko freeze ne niama ne ade a o ma ne ntukwane ade ne nyina na nkwan kwese hwe katafato so miensani OSP DCC de ha o ma yuba akwa ma wo akon na wo kono de o mo kire ma lakadase ka mfa ntisi de de jolo izan yo ntisa o mbetu enche de mesra wa be ya nka wa si fo mboko na ade de eyi asase apaw nsusu a woto mu nyina mu nua nyina so apaw nti aye den pa de ma mo fa si ma na so aye hyepan na budget must provide roadmap for self for self reliance economic turnaround in Babin no omanga na yemasi badwam achame na okire mi se emfempim yi no ne aduonu ensia akwa mabosika mpenifo de aba ne de ese tumbe se saga na hyebe se bebo na Ghana ye ne ye die ho so ne ma hodo ye krefem no no ye betumi agyan na ne ma konkan ede amba omen yanko ya nim ne mpie mu ewo de chronicle ko akata no eno yaka ho nsem ti yenyin film yaka ho nsem yanka ho asem bio the custodian edibinam no ochirema minority at the set 2025 and 2026 budget na domkuma no dwa obehu aka ne osofo no hwe omanga na sika semsom ene mprempren osofo no ene hwe omanga na sika semso aka ne de no the Dr. Mohammed Amin Anta ana fi mprempren osofo hwe sika semso Dr. Atoba Kese Forsen ono kwensu no ye defense minister na domkuma ni chiri mi say budget ode ba ne de nyame no kure ni enye ajeze Ghana ni da achekura eye no ya se watumi kofa budget wi dia betudwa wadwa keka na adwen dia kire Dr. Atoba Forsen na ho sensem eno no na ideas will transform Ghana not personal weight Bawumia no munsem ni Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia katafeta so mienu ewa the custodian ko akrata no na obo amane se ade ebesesa o man Ghana da ache ne o man yakwa ni mu no eya adwen mu do na mum sebe enya se obi yesikani nti no besesa Ghana hyebe na sebe usika wo na betumi ahwe Ghana na to chirema ebinim nam ebo nto o na me de mu usika me yesikani me medi Ghana zika o chirem se oboa obi abesom Ghana bi edi Ghana sikani bi wati ase o man na ebehwa wo because that dey abegya akutia na mum eya adwen nyansa na dibu o man sesa o man hyebe nti mu amaya ma adwen se mu usika nti mesesa Ghana hyebe no usika ntumi nhwe Ghana ti munyai na munyai sa ntro na mu twa no adeba kopere besesa Ghana hyebe eno anu obi a na adwen mu do onu kutu no betumi abo Ghana na mama aka ne nyina de ekire din muntumi mobere bi amfa ma o man ti ho sensem so eno no na Republic Bank Ghana opens new headquarters timike say de Republic Bank Ghana onu matumi bi o maso ye fofora headquarters in fact
efe pa katafa taso dumino e wo de custodian no pay o de hon sensem e de aba no pay na sanso na Jospon Group set private sector ye carbon market plan timike the Jospon Group for bodwumaden pa anya sim kuma kurakata e de hon sensem na e de aba ene anopay. Samsung Prudential Bank celebrate customers at dinner in Takrade. Katafe tosu di miena meke se no. Adesha wodi musika ekogu sika krabia edin da so no ye Prudential Bank. Wanu matimi abo adwumayefo a omam de musika beto no nyina ba so o celebrate o mu yi passion ba nimnyam. E wo Takrade mo modin akotena se edidi anom aje o mani wo Takrade a emu nsem nyasem kuma adwumayefo no ne o mom bo modin de musika kwesi ho no mo no. Wodi ma Japan. Na DJ Mala na ho odi sika akoto open. Takrade wanko bi on. Oh kafra. Me de kakra nkra wo ho nti no. O man kan kire me aya me yapa kem ko ji mani kakra Takrade nso o man kan me mfa nche me manya ade. The new publisher di binam. New publisher no de aba na o kire misem. Adopted phone in the hanom, adopted J ana afi nso anas areme ya wanas. Ne chena katene ndada na wakatene nimu nyina. No kire ma legal earthquake hit Chado. Legal earthquake hit Chado. Domu chirim se Chado. Asase ho manso twen ekoso no. Anas areme yaw. Bemma kodi ewu Anas. Wadi nkunimu asebni mu ajajefo no kwotena se no. Hinane mo decision. Ajajefo ma akoma enum. Omu nyina akọ benkrum echirim se Anas nasemgum. Timike se de Adolf Tete Ejei. Wadi nkugu na wadi no so pa. Wadi nkugu kese papa ye nsempi na nyasem kumana. Automatic military slot for airwork victims. Families unconstitutional says Becca Vomawo. Becca Vomawo. Fix the country penipana or the one man. Eyo ye chira. Wochire ma meke se de. Adesha wonom hu nipa ku ye. Ewo mra na wo mkakopɛ eye military adwuma kwa akoye ewo Elwak Sports Stadium mu hu ka mu a endam kese mu nkata asfo hu bi no abusua na kasa ne mpanifo pi na kasa nka beye mpo a ene ma rohese mu si ye nti aka mpanifo ma wo mu hu nipa wo ma mawu ne hu nipa bi akwanya na mo so nkonkon ye sojafo ne bi enkosom wa homba moku num efise ne betuma ye mpata de ma mo ade hia wo mko wu kwa na nkasa wu no mpanifo betuma esi hu kwan ye mko hwe nhwahan mese ni pema akoma nsia ekowu a sese mpo enkre ba kyerem sa am se bi kura ye wu aka ho akoye nsempi na enti omo sere Obia ne ho nipa wu ye bia no sa emaya makoma nsia mu wu ye ne de enmanim ya performa ho kwan na omo sere nipa ne ho nipa omo mfa na adwumam omo hwehwe ne nkrata omo hwehwe ahwehwe mu kura oba nkon no betuma yeso gera omo mfa na adwumam omo twa ne ka na emfa nhya de hye mu wu ye nanim ya mfe se asem na esini mu oya pa akuwa kata din da so no eye the new publisher na de ho nsam yi e de aba montene so anopai yemfiri mu na yenkoya nim sa na nsam na de doso kuwa kata no so adoso nti yenkoya nim ntututu de aka na asra na basam na the daily statement e de binam na wochirem a partisan attitude can't defeat corruption says Moso hene Moso hene ene de abai wadwa Osabel ma doctor Owusu Beyaman chief of Achem Moso ene wochirim se ye ne yapan se oman yetimi prone kankan adwale oman obi besom ne so diga na sika na abanse saba na yepese ye kye no gi sika na amanyuku na sore akogina nipa wadi bone na chi na mo boni chi dom sa na mo tata ye na mo huhuna ye ne yemsura hunhuna sa ochirim enye o sabe so bi besom wo manyum na odiga na sika obesre moma ho kwan na mra ne nipa ni na so wawie ye na yenye sika na munya se de bia manyosem obi bedi bone na amanyuku na kata nipa no ho na yayo ye kire sa na ye nipa no kwa na ye sa de na agro ne ye di o ekoba ni se de na se o men be ye den se pro ne kankan ye swa so entokwa ne betumi tu ase nti yenyan kura na nya de bebu o men kura se de bia da obi di bone na ye de amanyosem akata ye ni ya bonu ho nipa no ho ban osre yenyan na nyina ye moa na pro ne kankan no yentumi entu ase wei eya ka wakata de da so no ye the daily statement na de nsem wei e de ba montene eso yentu aso na yenko yanim na yenko pie mu
ɛwɔ kuakata deɛ da so ne the national voice ɛde nsɛm nam na wɔtwerɛ mu am Bawumia slams cash-based politics says Ghana needs thinker, not spenders. Let me take it once again. Bawumia slams cash-based politics says Ghana needs thinkers, not spenders. The Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia na wakasa na uchire mi saying, ade a Ghana hia sese no, enye wɔn ma mo tuatua sika de ma obi sɛ ɔnkɔto abama no na mmom no nipa a ɔmadwene mu dɔ obetuma sɛ nipa hyɛbrɛ na Ghana kɔ n'anim katafa ɛtɔ so miɛnsa ɛne duba ɛne du katafa ɛtɔ so miɛnsa ne du ɛwɔ the national voice ɛna ɛbɔ amane Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kyerɛ mu sɛ yɛto abama obi wɔ ma yi mu a yɛnto abama nipa na adwene mu dɔ obetuma asesa Ghana hyɛbrɛ na sɛ bi nye obi a kyekye sika de mu obi sɛ ɔnye na ɔnkɔto abama no sɛ nipa no yɛ korɔmfoɔ ɔnwene Ghana ho motoma ne pɛ magyema ketua dada musika ɔde ma mo na mogye ye nanu ano no ekyire din mo hwɛ ni yi pa ho sensem eno no na store Adenta Dotwa Road project expose residents to dust and health risks. Stored Adenta Dotwa Road project exposes residents to dust and health risks. Intimika said the Ukopiemu ewa Denta Ndodwa Quantempo no mu kyerem sɛ ɛkwan na akwa bibia ho mpanifo abo mani atu baabi na wɔn mabɔ yɛmfi tanduku ɛna kwan ya da hɔ saa fitina na mama brɛ so mpanifo nyoma dwen sɛ kwan mbɛyɛ ɛna mfuturo pa a ɛkɔ ade hyɛm tetete Adenta Ndodwa Quantempo no so ahwene mu no in fact enkonta to bentum ade hyɛ ne bro mo brɛ papa me mfuturo di o magu obi bia ni store na mfuturo akom obi da anadwo na mfuturo wura ne mpoma mu sɛsɛ wɔn nneɛma nyinaa mu saa yade na ɛbɛi to mo srɛ wɔn mo srɛ aban ye bibi na de hyɛ mo Adenta ne Dodwa Quantempo no wɔn tete hɔ no mo ne de mfuturo kum mo pa anti aban ye bibi fafa ho ne de aduro de in fact ɛden pa ana ho sensɛm no ɛno no na yankwe ne nkopie mu the source ko akata ande bi nam the source nso de na the source no so so strong a wode nsɛm pi na ɛde aba na ɔbɔ no ho ma ne sɛ reliable and trustworthy or the nsɛm nam na wɔkyerɛ mu a 2026 budget full of empty slogans physical deception minority no enti aka ne ɔno na hwɛ ɔmanga ne sika sɛm so ɔkyerɛ mu a mekase de wohwɛ mfimpi mienu aduonum ɛne mfimpi mienu aduonunsia akwa homabɔ sika ɔsafo hwɛ Ghana sika sɛm so Dr. Atoba Kese Force and the ba ye ne dia wo mu kyerɛ mu sɛ ɛyɛ hwini mo anka we no ɛyɛ foto anka mo adituo ɛkyerɛ din ɛyɛ empty slogans and if so physical deception enkonkan kra enkonkan wabɛdaadan Ghana sika sɛm nhyɛ da anya papa saa wabɛdaadan yɛn akeka kansɛm yagu yasoma de ne nsa tia de nunum yasom saa bɛdaadan yɛ pa ne baabi akɔtena mu kyerɛ mu a mfoma ne nto so some of the can in a road of some or may yashing farm or may or better than Yakopan baby Akota. I want to send some no. Now, adopt multi-agency cloud control approach. Expect to GAF. Enti opening pound what being pound bombon semu. And the crying fast of Bob by Sebaya, a dom a bop peswa, and go for yen farmer, Eddie Futu. Eddie Ama Ghana Armed Forces, a Jumakunis or Madas say Ghana Srafo. Monfa kwan foforo so ehu sebe nyansa ne media kwan ye faso nipa bo peso a yetimi ebo ban sebe ye obi enkohwere ne nkwan de sia na no ewa kana de ye mfa so bo ni nyina mo Ghana Armed Forces wono ma no mammo bra papa bia ho no ye nhwa han manipa ohwere mo nkwa enye kwa na emperifo kirem say Gold Board allegedly making losses of over 3 billion Ghana cedis ento mu kirem a Gold Board no na nsɛm bɛka o na esi de ba yi no nyame ayatom na wɔfa sɛ me gyan fisika ne wo bɔ adwuma na manya sika Gold Board manya so reserve ne mai kwan kan Ghana gold a yɛde kwa ma ne kɔtɔn ne nya sika pam mu kyerɛ mu a sa na nsɛm no bi nya no kuro mu kyerɛ mu a Gold Board yi ba yi sika bɛbro 3 billion US dollars ne nyinaa kwakwa we ɛyɛ 3 billion Ghana cedis ɛnyɛ dollars ɛyɛ Ghana cedis ne nyinaa gukwa ɛka pa aba no nya sim kuma ɔmo nka no kora nkyerɛ dada ne nyinaa dada saa tadasa na Dr. Mahmoud Bawumia wa ha sei na ne foni da ha na wokyire mu a elect me president
I will bring a broochie to Ghana, Baumiano no. Catafata so me send ochim se Ghana free. MPP, Mona mo to me some better about their man work with Jim Kutu Frank Acapro and Penny Kunja. Mo ya bomb Madiamo to money we are. Ghana for some money to no bape or the broochie about Ghana, not the Ghana quay broochie. Tis a moon nim, Namasan, who Mamma Canning and Mbechemura, because what time will be ABC dim. To Monto Abanama, Doctor Alahaji, Mahmoud Baumia, Akane or Magana Mampeni, and Musimni, to the brooch Ghana Baby broochie, na brooch like Ghana. Now the new crusading guide, as some company adopted whips as Supreme Court 5-0 ruling overturns his land empire and vindicates Anas. Timike said the Anas a pretre chado SRC Sasetam Bubrija. Adolf Tete is no wusuno. Na ko aka tanim se wo super ni so adware no nani munya fa ba kokora o sentimi pa na na sa pra prechire sa no anasi sa na ate yi miniman kama no wankotwoma nso ye papa ya pra prechire sa asem na je ta aye nsempi akwa krete e de honsam e de aba montene so no pay na ECG revenue claims fat fixings and the funny side of members and honsam de aba Saka Kuakrate, and that's one year the new crusading guide. Ubehun Smahodoa, Aircross Unina, Ewo Honum. Now, young PM, Ewo Supreme newspaper. Or the Abano Sif Forestry Commission 2 staff interdicted. Over 263,000 revenue raised for Forestry Commission. Inti Nipa Makoma Kumi no Muya Juma or Mangana, so share quiet so. Empenifo atwom de bani asensan enam sika 623,000 over 6.230 million eska we akwajeta enyasem kuma kra akwajeta mwatwom asensan eska we nti mwatwom nyina asensan ekyem hwa ade a wonom epe ho ye yenkwen kopie mu ewo the campaigner edibinam. Now the campaigner claims a presidential jet back home after method of complex repairs in France. Back in service, presidential jet back home after months of complex repairs in France. In Timika said, Omangana, a real Michelle buying the 2 quantity humano. A copy mu, a woman conquer France, man, penny to make with ye. Almost a mania bocade and answer, and second Japadia, make a said, dear. A Ghana frag will born who atoms a Ghana dimpa and yet ton a brutish ano. Republic of Ghana and a good machine who are. Penny the abba, the Ghana man penny, John Dramani Mahama be too kind dear, weapon preachly, and one or day crow. Said by a bit messy whisker cra, now always car. Yet ever to find where good machine municipal do I do too kind coffer, private jet and I. Private jet and a board and toto. Can I see can you name you go quite? Ninny Man penny to come back on Coba or Mania Bocabu bro. Tiany idea, Betty, and you found good gum cacra, at least, a beboa. Tia Hunsen, some no much messy capa in Penifonition, a machine quentu, Ghana, Abba. Between the Abba Papa and Sunina, quentu sa, basa, and again is a can in Na graphic business at the Biaba. No chimam. VAT still high, hurting growth. Professor, a year popping, no worker said, which me say. Share 2025 and 2026 budget never to Jana or 3 months is here. Your 12 born a cost papa, a 20 be on my to miss with dear. O mamma, you mark a see no torno. And Penifo pay say, shoo. Bama watching me pa, and it's 10 gun and you my baby papa. A chima ocean, no matter what cost one dear, and you creamy. Yahwini ya, then you may be to me go if you say a twana. Nancy on the better to Tonyama so called budget and Corvidiana, a 20 be a costro pie hoopa, a hoopa papa, a honsensem, and no. A honsensem to 20 dear, a quacquay twanesa. Now, GES call for zero capital gains tax to attract investors. Catafeta Somiansa, our graphic business, and which is a Mickey Stadium. I saw a show Mangan and whom I switch him say. 1 month per se. A 12-year cocoa, a Ducian sense, and I be busy by any peppy between Domsica, a barbeshe or my gun, addition yama, etime a conkai, Eddie Emma or May. Now, make a say no, and Penifo them say $31 billion
lost to import scams. Hey, just a nipa omokra nema. Iri fema na ndeba man Ghana mu no. Nipa omoyo mfrakadam. Kake, nko afrakadam fo nipa omoyo mfrakadam no. Sika botene 31 billion lost to import scams. Finance Minister na akan katafeto so dunum. Ewo graphic business na de nsem ba ya kese sika enwuna gu kwa no. Enye sika kuma kram. Na ye monwura mu ewa gudie mu sensem am. Graphic sports e de aba na wo kire mu say World Cup lifeline for injured Abu. World Cup lifeline for injured Abu. Tibika say de Ghana ni abrante a ne din eda aha na mu say Abui ana nua gwekansi ayikosi ya ne eyi Japan fo koyo mu kotwa ya topio mienu no. Sisi ye kese de aye nsem pii o mu kirim se eden ya hwe ni ya Ghana ni abrante a osi academy national team Ghana Black Stars no Abui ne nama kobu se ti ya hwe a na gwekansi ya bekwa kosi wo o man Ghana wiase nyina gwekansi ya Ghana bekobi no anhwe a na abrante entumi ankosi bi fi se ha adwen pan na swag 50th swag awards sorry Semenyo shine as legends still show timike say de amu kire mama bo o man Ghana swag award for no Semenyo wagine din pa na asare so ni masare Hasofuk goalkeeper Benjamin Asare o ma ya de pa katafeto so nsia o ma shine perifo bo ma ba so pass o man yimu de mprempren upo mo de mo so ani a Antoine Semenyo ne mo de mo akonkan pa de ma Ghana ene amonone akokensi awosi no Ghana fo ahu ni so ye good so exceptional player Benjamin Asare nso waye bi wo hwe Hasofuk local player otumi da national team ni mo de ba wo bo na konkan pa na no ma metwa sakola wanya de ene de wanya de ba kokora na mo chirem say Black Stars back bounce Black Stars to bounce back against Korea. Black Stars to bounce back against Korea. Na Korea betumi ahye wono. Nyame adom ochina. Japan akura nye na Korea. But wonim kwadwo ade bi hame. Ade na house. And the hame ne say as a Ghana. As o mine. Ye call World Cup bia na ye friendly matches towards World Cup na play a pro. India afibi ebisi. And way back the year coming ko. Kwadwo list ne Dawson from 2006 up to now. Eyadia ekoso pa. Eyadia ekoso and eyadia disturbing. Edi o maninya. And the question na me mebusa ne say buapayo. Announce say players na wotutu won ho sa. When say 2010 World Cup aye koye no. Ye ba beko no. Yeah. Michael Essien. Upraye. Rentumi Ankobi. Yeah. 2014 World Cup, Jerry Akamenko. So name Kubuye. Rentumi Anko. What fast Jerry Akamenko. Formerly of Heart of Lions. Heart of Lions, yes. Jerry Akamenko. And when my dear manager since then, Obia and also Ghana for Crown Friendly Biocra Blast Island. Regina football crab. Jerry Akamenko. National team in Sena Bravo. And Jojo Walakot. 2022 World Cup. The only idea qualify. Baba Idrisu, 2022 World Cup. And 2026 World Cup, Francis Abu. Na ade ya ne say. Obia no win him. Afe na ya mate footballers na say. So we demand sika kese asa. Oh na den. Eno ano no. Omo de wo na munyi ne sisi ase be ya me de obia na ha me. But said the ohwe ekwan ampanifo fa so toto omo agigi mro omo pira na ha dwen. Wohwe wala court say kwan omo bo ya ye call Nigeria na omo ko boy 1-1 na ye de qualify ye ene ade a odam a ye wini wie ye na pepepa ye be ko na pe no pira ye. Into ya players ni me na tutu nduro tete omo ho ana say de na esi pote because me dwen am. We need to find out. Yes, ha dwen. Obi de no wi de be presa time ne bedu e be ko na obi apira. E de nti na ye nko ade afi bia du e be ko World Cup bi obi pira yi. Wala court ablante be bresa de no wi de esi ani a ye be ko World Cup no. On a bench and say na ya wentumi ankobu bi no bi foforo na akodam adan ya abrofu de intensi o bibini de ni tirimutum me na nyam nwanwa bibini de omutirimu se etu ana ye coincident na fi bi edu sa na esi ehwe ni yi fi bi edu ne be ko World Cup bi a play be pra onko bi da no bi foforo na akwakwashi na and when eba na sa na ye bo friendly matches na players no twetwe ho ana de ntina ye ko edodo na anko
One say senior players ni nyino bi. But when him say Bianco. Antoine Samuel African camp. Obeko na me ono kura wan kwanka medi ne ho ya yeso ofirim. Ana Omomfa local players na. Salis so African camp. Sika cramp ni fu benya no ko omfa local players, locally based players ni nyina nko boss a match. Na omunya yen players na mbeka ko World Cup no nko tena mbaabi. Because man hwe ni ya ombesen bu fufuro. Because World Cup bi aba ya de esi ano no. Training match na pew na kobla ni nemu ablante ni nan bla kobla na no ye nyina ehu de esi ye. And I have the video here. Ni nanamu abuo. E ya de abu akwa. Ni nanabu se penya nkasa. Anopeya Henry Asante twum se wo hwe dwumadi no from Japan. E na sepa. And messenger was send ya basisi ya no. Or say interesting show. Ghana will play Mexico, Canada and USA. So more friendly matches ahead. Enti matches be hon my bebo nti e dey players bebo but e besre e na yemfa we nsu nya futuo ma players no ye besre friendly matches sa no munim de damanim se Japan hye mutete ne kura ye yemfa nya hwe no but the players also need to impress the coach say mu impress coach nti nkobu nam. You see there are some countries bi ho no ma ono no ebi kwa na wan qualify nti do betum de ayade ahye ne ma yanim nyam ne so bebo kutuka gidigidi pempempem enti besre wo bo impress coach ne nso no we impress coach ni so you bon ho modern say at least we betimi aye bibia bebo nso ho ban because ko press say asem na aba no because aye ne Korea match no enya de aga na betumi ahye Korea ye ne akadala da nyina edin say obehye no because omo no speed game omo ni Japan nyina pe na Japan na Korea ye far better than Japan omo national team. I'm telling you the Korea team ne de yen kobbo ne kama but mo bi mfa na nkosi omi nkobum bio mesere mo anyasa World Cup no ye dream na be cut short e be ha yen because we dia go na bu na mo bi wo ho a wo twen e be fa na ba na World Cup na ye kono so no se pese ye kobbo brade a I'm telling you ye wadwuma ye because endra me hwe matches ni bi se wo hwe kwan a DR Congo for the Nigeria 4-5 so endra manage aje ye no endra manage keke manage yo and World Cup no mo be hwe wo TV so Nigeria for no mo be hwe wo TV so na see no me say o man Nigeria no one lose I am daily blade omo lose a manage hey enra me say the whole night manages me hu dia me ho kra no hwa kwanya dia Congo for no fa so na mo ho odin but AFCON no so yen so be hwe mo TV so sa an AFCON dia bi ma kan zere dia yes nyina kwehia ko bo se AFCON dia Ghana AFCON pra yempe yes nyina kwehia kwesi akan na Ghana fo ginem eno wasam na ye kan AFCON dia say kwala no ko AFCON papa no si ro mu ginem Messi ni mu ginam na Ghana fo ginam bi eno wasem ne ye kan what ya say wiase nyina agukan sie ne ye kwai na Nigeria fo no me bi anam bi sa me ho say ho hwa bo a na dia Congo fo no bo no inti Ghana kura kwahia dia Congo betumi ahye no enye yizo chairman I'm telling you bakwajo we should kwajo mama ka se moncho ka mitie we have the men wo hwe player to player head to head dia Congo fui ye ka players and stars Ghana Black Star will players pa but akase ye be hye players ni ye na fe ne play on at the right position ye tumi hye ni ye ye betumi akwanim wo hwe players ye wa enye bado Inaki Williams, Antoine Samuel, Jordan Ayew, Fatal Ishak wo nyina wo top form Mohamed Kudus wo bia wo top form enti si ya hye won ye ne ye de won kogina akwano wo World Cup I know so my Ghana you betumi aboy homody and you show me ye ni kire say coach no na e so toto ne ma ya na sa na wo hu no I mean say players no unum say players ni be dodo na wo ba Black Star ye bom out of position say ne ye coach adwuma na and I'm just say yes hye won ye a ya botre sema making to boss ne yi me say ye be hye players ne ye ni hwan adwuma ye coach na adwuma ti se be se anhye wo mu ye de na se coach ni wa adwuma ya na nya sa ti se coach ni toto ne ma sa na tie de so toto ne ma and then players need be commitment level ni so low. That's how I see things. Some of your players, the way they are committed to one clubs, no, outside, no. Black Robin, you be no mobile multi video. Only a few players be player ba ko ne de America say. Many agent whoever sense over Black Stars in him. Juku. Chairman, ya kasa me ntumi twin si wo ma na kra me ye. Juku ye so exceptional oba. Be just what no see ho. Could see a good player. But there me didn't ya kakra so on 10 release ball. Woni ha me pa. Ni city form. Wo be so beka Antoine Semenyo. Form wo Bournemouth. Sa form na no de ba Black Stars a. Ono no form ne de.
So as a so kwahwe ne hyebrim so replica bi no mo dia ma. Enya replica. So no anga so kwahwe ne hyebrim. Because Only good player. Only Naki Williams. But what ba? Emfa. And sometimes me blame young players no so dem need to be two balls no. You see okọ outside ho no mo na. Also players no mo ball no. Obia ye committed and omoje ball na enmunyam penim aha no. Ye pesa individualism no end up ye kwa ye camp player bia aligned to obi. Sane man ya de akutia ye national team na. Aya mama yanka no krenchire ho. O ma form groups e wa camp ho. We na damfoni we adamfoni. Obi gi ball kra na opani nua so de ama no. E ka sen. National team na ye ball. Enumunyam ba yanka se we na hie go nti. Obi pese ball no twentwen atwa no na enhye. Na onye fans no nyanya ne saa. Kojo wonim player friend Jeremy Duku. Jeremy Bafo Duku. And the team of Manchester City. Yeah. Players be a one more homode no. According to Manchester City supporters no. Players nembra Ghana. No meshia opem so. Wose Duku ba Ghana. Meshia opem so. Okay. Na ofiri ono mkoe modern ball. And the question I'm busana say na den na Antoine Semenyo and Naki Williams say man go shop him so. Huh? Akoshia na mo de be konka ne. According to supporters of Manchester City. Oh, say na me kura mate pa. Sanga no so nya bad. Ka nya bad. Na nyoma bia enkoyi no. Ye prepare from akwam na. Omuntumi nhema ye. Chama ko akata ne ye fancy. Edam bre nti no bad birthday bu am monitor na ye nko. Ye tu mi mo ba ko pa na mo tu ni nyina mfro. Botu ni nyina. Na mo tu nyina nti DJ o Marion me ya me wo fa ase no. Bo Marion ne bo am ya no pe na me nti mfro na ye nko na. Birthday bia ba na we ekodi ama Emmanuela onyene wa apabio. Na me wofa se Emmanuela onyene wa apabio eco school ewo Shama Senior High School ewo Takrade enpote me Shama. Na ne papa eden Kofi Prince ewo Takwabom Peace no kire bende ono ane doba ne den ede Emmanuela onyene wa apabio edi na woda. Enti anopei ne mpa ebo ne se twede amponyankopon onhirehira no na onfani fra adomu enko adomu omie na dwene mu manimdie no enya mapa na daachi bia no homasua wosua ne Senior High School mu no Nyankopon manimbenye nyansani a de bia da akwanya ba mpo so omesom oman Ghana Nyankopon betumi apagya ne dibrem mana besom oman Ghana nti happy birthday eko edema me wofa ase awuden ede Emmanuela onyene wa apabio wo no o papa ne den de Mr Prince Kofi Watakwabom Peace no se yemfa woda we mfa ma wo nyame nhira wo na woda we no onye ne sonko kwa no do papa obekwaso wadɔ ke bi obɛbɔ wo ho aboa na school no wanya nimtie no obɛyɛ na obetumi aye bi obɛyɛ de atai wachi na ho so dachi bia no wa ba ba yo panipa abesom oman Ghana na yemfa no ensine yenkɔ yanima we nso ekɔ ama yenua ba yensem twireni yensem twireni media personality ni dindi akua twumasi na akua twumasi ɛyɛ adwuma ɛwɔ sompa 101.1 FM takwa ɛhɔ nom na wɔyɛ adwuma no ɔno na wɔyɛ Sompa Nkomo host ono kra nso ye news anchor enti ena no pay ye nua ba ono no ye media personality wo takwa based Sompa FM 101.1 FM takwa ene ye nua ba ekuya twumasi nyame nhirawo no awoda no onye ne sonko ompeja omfra adom nko adoma yedie ene ngwesram na ba bom na adwuma a wo ye say media person no yempa abon se Yankopon anya okese on tretre onim dim na kwaso asom omen sede wo adwuma wasompa ne kwaso anya sompa na fasom omen na wawoda we no enye so so happy birthday goes to you ekua twumasi a wo ye adwuma e wasompa 101.1 FM takwa a wo ye Sompa Nkomo host wo kura yin so sanso ye news anchor e wasompa 101.1 FM takwa yame hye no awoda no onye ne so we efi ebebroni a ono so e watakobom pie so no see emfa woda we emfa ma ye nua ba ekua twumasi. Right. 10 more minutes to hit up the hour 8, and this is your breakfast show DL 106.9. Anidaso Wɔhɔ be a quick commercial break here. Ba, Adapay, you didn't send me na ba. You better see ya. Ghana Fwe! Yatia some dene. I'll be back enterprise. And then yama papa bo. Se banin tadia and pabwa and the back sedia. Nina ye. I'll be back enterprise. You want man tadia, ladies top, and mema and then bar jeans. You want back papa be bed sheet, pillowcases. And quadanta dia be a whooping no. I'll be back enterprise. And quadan penny for underwear, school bags, ladies skirts, and mema shirts, and then the t-shirts. Nina I'll be back enterprise. And mema cargo shorts, and mema hoodie, and penny for hoodie, and the sports
t-shirt ni nyinaa ɛyɛ Abibek Enterprise. Abibek Enterprise ɛde bail aba ne boda fam fofofo. Wɔn so bra betu bi na gye sika gu botom. Yɛse adepa ɛna tɔn ne ho. Ni nyinaa wɔ Abibek Enterprise. Hwehwɛ Abibek Enterprise Domi Total Filling Station. Ɛnkyɛn hɔ a follow Abibek Enterprise on social media on Instagram and TikTok ɛyɛ abibek.bill. On Snapchat ɛyɛ abibek_Abibek Bill. For Abibek was 053-812-9775 020-815-6691 and now 055-902-7012. Nemom Kai Abibek lines ning now on WhatsApp so Abibek Enterprise and home of quality bill. Everywhere for everyone. Ekunim diemre no asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wadi jollof no the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afa so abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba so na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba so na system no a enyi number bia emma wo ana se mia mienu so na wankasa yi number wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wo beka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ede wo ho ahye agudie mu enu se obebo theluckiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofo bi ana obaba o penasem se wo Ghana fa boba money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka ni tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko theluckiestafrica.com yen kambom na yen lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so Minia femme waso ene wo mreka kra na menka DLFM Plaza Hotels wasem tia one trail se wo bebe bia ye meetings and conferences are uni how because DLFM Plaza Hotels were very spacious conference halls are a state of the art se e kom deal na wo bebe bi ya obenya duane a emu ode na emu ohwam na pomudin wo mu adi ana wo pe ensa papa betwe abodwonsa ya so bogu mi na se ni pedue mu nyina ba yo fam anom dia menhwe bebe a se DLFM Plaza Bar and restaurant. There was swimming pool, gym center, salon. Yeah, a member and a man to Mrs. One Trini. A fair modern event center. Yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music. Yeah, Mikawum, nebe shake you amoniaje, Echegusa, oh, DLFM Event Center, DLFM Plaza Hotels, dear, Dime Papa, in the dear Buso into Saope hotel accommodation with a serene environment. Ya ubenya wasum dia. Ya bia ya punama. Afe ya 1 bedroom and a 2 bedroom apartment. Ya ubetumini wabusia abetinem for a limited period. Afe sheshe DLFM Plaza Hotel. Etra kwan ewo abotan so ene atechem ya ni nyina ewo koforidia. Ebrin so behuyen wa hwerase. Ya ne fire service station no ene di nhwani mu. Se wo kwa denta. Ya ofrafra ha ubetumi afre yen ewo homayi so 0530458834 na 0207979461. Email info@DLFM-plazahotel.com. Website www.DLFM-plazahotel.com. DLFM Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Highlife Festival 2025 is here again. It's a 3 days event, 28th, 29th, and 30th of November 2025. On the 28th of November, Friday, Daddy Lumba's night. Come, let's celebrate legend Papa. Highlife without Daddy Lumba there. Nah, Alpha, if you can sing, pick up a microphone, sing with the man, and the crowd will follow. All Daddy Lumba fans are invited. And then on 29th November, Saturday, live session
session with Kwampa Band. And then on 30th of November, Sunday, Lucky Mensa. Sunday morning, 10 a.m. sharp is Enquires special. And then live band starts at 6:30. It's a 3-day back-to-back live band highlife music. Media partners, DLFM, Adum TV, Adum FM, Kesben TV, Daddy FM, Bright TV, Asasipa Radio, and Showbiz TV. Powered by Soundmasters and Krumpa. For more information, call 0244621097. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere. For everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go bread, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere, for everyone, yeah. You could be the luckiest. Now, back to the jams with at least 9 jams in a row. Back to back and commercial free. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ, Obia. Anidaso Wɔhɔ, Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right.
I'm inside, I'm inside. And soon I mean I'm going to see you one. You can see for me, don't me. I teach you to me, you're so full. Speak our money, I wouldn't see. Away because of me. It's your simple, yeah. I need us to home. DLFM 106.9. DLFM 106.9. DLFM 106.9. Wow, 6.9 beautiful song coming from legendary Charles Kojo Fosu. Anidaso Wɔhɔ Obia. My ending come on crowd. Give us speed capsules, give us cool capsules, give us a barmy strap. Give us speed capsules, Bema Mawujina now so. Bema just say what Bema I don't know you give us speed capsules. Sexual weakness, premature ejaculation. I was what to me now so papa. What do you know? I give us speed capsules. Yeah, give us cool capsules about. I don't know sisi ya ya wapo no wapo so ya ya. I am timid to what do know. And you give us cool capsules. Give us a balm shop. I don't support your immune system no. I put your malaria, typhoid, and I feel jaundice. Obi one my dear we anisina nima will lose appetite just and the corn no class will be the day. I don't need give us a balm shop. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a top. From 340543 222-470. It's a winning season again, and this time around, yeah, just a couple of the bottom. The luckiest accordion, but you also do agree be a babu pa. Mobile phone to see a dial star 712 hash. Now for options to them, you need to choose back up the pep. Like I said, I want to, and I want to the amount for fraud. And the luckiest accordion, star 712 hash. Now agree also DBA. Some day one more say will take it back on. Can win 500 times the amount of money you stake. I feel whole community knows about me 10 times the amount of money you stake. The luckiest accordion also found who shape. Also the agreeable star 712 hash. Also the agreeable. This is your golden chance. Let's get lucky. Let's answer lucky dear baby. Experience the ultimate luxury and comfort. I do for Su Plaza Hotel and pay me come on some of the church. So baby papa that not what you do home. Comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conferences.
Conference be a person we are now for Plaza Hotel. Saloon papa. Your swimming pool. Your gym hall. Restaurants that is your local and continental. You know be audio for Plaza Hotel. Go for the attention. And I felt good time so. I'm actually say Adenta for Furniture Hub. For now, also your reservation. The latest hotel about Kofuri, I didn't put him on. I'm bringing and put him on. I didn't for Yofosu Plaza Hotel 053 04 34 02079 79 461. Yofosu Plaza Hotel, where luxury meets comfort. I'll be back Enterprise in country. So what the name of Papa Nabab? I'll be back Enterprise and the Papa Pep Joshua Hall. Home of quality bills. Now we've got wide range of clothing and accessories. I'll be back Enterprise. About your furniture hall. Enter the Papa will pay some madia memadia. A man tidy and what type will be our baby. Tops are open, skirts are open, jeans are open. Your member jeans trouser, or cargo shorts, t-shirts, hoodies, tracksuits in Padanta, the one pub, and you never will be back Enterprise. As I'm there, woman, who cries what it is so bad. Bring your name, baby. And also, Brana, be your shopping. I'll be back Enterprise. Set bag now, per bed sheets now, per pillowcases now, per. Then I'll be back Enterprise. Yeah, that's your crime. You're dummy, you've been total filling station. And I'll be back Enterprise. I was 053 812 9775 020 815 6691 055 902 7012. I'll be back Enterprise. Home of quality bills. Was your promotion? I'll be back some in country. Clarence Sales and new cost up. Joseph Wedding your home. If you want to grab a deal, I'll be back Enterprise. And I remember what to me and the museum. And show here, Papa. And I say, one museum, I am very, very careful. And you should be an hour so now. The museum, the FM Fidium, and we are Krojo. And so your Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Experienced every form. You may be a woody upon to be a water. And what so we serve Lumba and supernatural mineral water. And if one supply will be 055 27 4757 055 27 4757. Lumba is supernatural mineral water, pure in every form. DLFM.
It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 1.